de Glalamsey asay ensase akwakodura besinne ye da so de Glalamsey eye amanyosem so bi bepetumi a no de Glalamsey abata ho ye 2024 abra ye NDC for ye omo campaign na Glalamsey eye first of their omo manifesto no omo promises no so mbe usu 120 days omo the AI 120 days eba on best topic Glalamsey Emma okujeto abrakwa te say oye foreign minister omo ye press conference ekosa insuo bia omo sa river nkobra ofin river pra insuo hodo akese a ewo oman mu de ye press conference ebusa nkrofo say saa de esi hoi ye kase insuo mbaje adi enye nsuo na eyetin wo de sugar guma de hian sugar akwese this way de hian sugar wo de eno na wokọ de omo ekan to mo ba the 120 days ebitu ase kura. And this is the Hune River. So you see, this is what we are dealing with. It's only the Volta River that gave us a little hope. You know, even that we are hearing that it is just a matter of time, because the solar area, we are told that the white Volta is beginning to interface and defile the Volta River as well. So, you see, the Ghanaian people seeing this don't expect their leaders, all of us inclusive, all of us. This one is not, we don't have to, we all have to take collective responsibility, because as Parliament, we are also approving these policies, these resource allocations, these institutions who come to report to us and justify why a certain allocation was properly utilized. We've been doing all these anti-Glalamsey operations for years. This House has approved, running to billions. And every year we appear to be complicit somehow when we approve judicious use of the previous year's resources and then give the institutions more resources to go and stop Glalamsey. And yet, this is where we are as a country. So, Mr. Isi, we want you to really profile new solutions. How can we stop this? How can we get all our rivers? And they are all gone. All our rivers are gone, except the Volta River, which we are told is just a matter of time. So this is the context. This is the crisis we face. And it affects all of us. Whether where you are mining is not close to a river or not. Whether you are not engaged in mining at all, like most of us here. We will drink water. We will buy food. Today we'll be having a lunch break. And so na yenhwe de Glalamsey aye. Ese ko he river nkobra. River pra. Yenhwe nsuo ahodo e wo oman Ghana mu. De Glalamsey ase na kwakoduru. DNT na yehwe ma na yesa. Land Minister Honorable Kofi Bua. Anse na de 2 minimal no. Yehu bosha o hyeye. E ma samre mu o meto nkraka se. Kasa eye mframa. Ye actions. Ni ehu se o di dwuma. Enye se obetena office, no obe press conference ahodo na chese o ye adwuma. Wanga se ompesu aso. E na river nkobra ewo. E na hwe the river nkobra asaya kwakoduru. Land Minister oba emfie se ni. Anamobe ne wotu. Ya hwa na yesemo kwoti green one Ghana yellow one amam kwhye ntade yellow no yese ombenam river ho mbabo yensu ho ban. O teye no amudi kan dab I first batch akwakoduru sei. Akonta be no matimi aye. Mudo mo ba emfie be ba akuni no. Die no matimi aye. Anamobe no matimi akoduru. Omo so mko bo nsu ho ban. Eme ka say omo mate omo no. Sebi mu di create job na man krofo keke. Na kwan fa so mate omo no kura no. Ento aso mu. Adentina yewo omo navy fo ho. Say wo so be fo obi atwani say onko nsuo so enko bo nsuo ban a eye hwan no se fata say obetwani no. Enye navy. Enyom no yo ma say say omo ye say nsuo ho adwuma. Mo afa omo because mo create job for people enunti. Ena mokofa mote saade ne baye na modo mo baye ne mpo no ye hwe akonta dodo omo motimi ache omo hwe sa assemble eye maame bisua MC awowo Eastern region baby otu anamon abro ye de dwuma de ne shensa otu anamon
mo no ngoza fa police fo ne aso de fo di omachi eye so mbetu Galamsey ase ye maami na nsanya obekasa ye say because of say anamo na no otu no enkrofo bi sole say ombe poison aku no say okun atia Galamsey mem ono no say enkrofo sole say omo ku no omo poison no nanso enye de enkrofo aka eni nyame adwene eni se maami besi sam no onte ne nka biem no oba na o sole say Galamsey no obetu ase NDC ni no o say poison no omo twase beku no because o sole say obekun atia Galamsey iti hifo na ekan Galamsey no anya ba mu fofo na anya mpanifo na moye Galamsey no intebe no to Galamsey ase ye bo mampanyin abra na mo opposition mo ka say mo ba state of emergency ye di tumi ni ma wie ya mo ka say new state of emergency enu de enuru ho but time na we opposition no o ka say state of emergency enebeti sambe no state of emergency ni yantimi anye Galamsey afedi asay che first no asay kun eneme si me aka se fia mitim no se wo bie pipe no so be di kan ba e fin ene di kan ba enso kane no nte sa me si so kwa akuropon a me kwa akuropon me wure se ehoye insu ye bie die dwale insu ni ya gon insu ni na ye gon me se me ka so obi se samupa metima kwa kuchere mu hotel kure bko daaye no dua so yesa ko dua so so saa insura na e gon na because of Galamsey nti o man panyino ba ya na mo be dodo no watu akodu Galamsey saa Galamsey ho na nam so man panifo akuku da moche ekonya akwanhia wuye no e wiem hyen no ekonya akwanhia no mba ye ho ayi ewo boase e na panifo ko wuye no enu mpo antumfo enu mpo amam kokko enu mpo amam hu beji samre no yentimi nkuntia Galamsey ti sa akwese eja mo pa mama monye joy news e reports bi bai say wasa akropon ho ba bia police belly yawo na ye tu Galamsey wo ho esa akire say efie bi wo ho efie no okwa amaka so mo ye adwuma anya adwuma Galamsey ne yetu no ofie ho anamo be na police fo tu ye land minister anamo be na uti ye story ne ba bontin anamo be na utu ye report be na utimi ye fa sa story no ho besi samre ni yenya moye bia nti akwese Galamsey ne de akwese yenya mo monye unya bia fine wo nya bia fine de bia mo ka se ye che nkrofo ene ye che wan omo mo che omo no omo nya the right person esa mo che omo mo sha ase no se wo ntu dua ne hini na dua ne o twa so se be sa fefe na kwabenani ono de ono yase asase na wi no se okofo ma so benya bibia okoche na so wache Galamsey ni onche Galamsey ni o empanifo na mo che ase no se wo ntu se dua ne hini na ebe na dua ne oku no ene de bia se ya ne be yo ye de be ya manyosem sa obi aba we MPP so ba o de Galamsey be ya manyosem no so de ye bi ne ye ko sa bepe ne sa kwesa manyofo de mo de mo be dada ye ade freezing for Galamsey are not the actual perpetrators of Galamsey. The big kingpins are not in prison. Those who are in prison are the small boys that they employ to work on their Galamsey concessions. And so they are victims of circumstances. And so if we are coming with a new fight against Galamsey, let's start by giving them amnesty. Let's bring them out, reform them, and do the things that will make them not go and do what they've done again. If somebody must be in prison, it's those district chief executives and ministers and others who are doing the Galamsey, not the people they are employing. More, this is what we're doing. And so I don't kid myself that we don't have our own people involved. And the work of the NIMOS is not easy. They go to a community and the chiefs, the youth, and everybody come out and resist them. And so I didn't kid myself that we will be able to win that fight overnight. But we cannot relent. We must continue. Say Galamsey I west. I say. Na ayana me answer. Krobia so Galamsey oso no. Omo kwanye. Krobia Galamsey oso. Omo kwanye. Hwe manso kwanye. Ekropon ne kwanye. Ade ntire basa. Ena mo so mo ye Galamsey mutu Galamsey. Ena mo fa bi sunsie se krom wai. Mi hu kro mo ye Galamsey o mo kro ne yesi kro no efesa. Ade ntia. Because mo se kro no
Munni adwene papa de makuro no. Ba akofo sika obeje agu no botom no odwene ho. Otu ayede na de letter abel content yesi ya towe na nanan ma hemfo so omutuntu ho anama. Enam se bi mo omutu akra obeje ahye botom nti. Enfo omo ho. Ye dwene ye ho. Ye nwunu nchiri ba. Na ka wo ye Glalamsey wo kuro no fine. Na wo kuro no so mu develop anka efe. Na so kuro na ye Glalamsey wo no na e develop like e say akwanye ensuo nye he ye hwe de Glalamsey ye de report ba Glalamsey nti emofra se bi betima wo abofra na oninsa na abofra ni akatakata we health organization di sa report ne ba organ ha de ne penifo ka fa ho ankosi hwe ye de se BBC ansa ye Glalamsey amana akum mofra e wo ma we mu sa otu ma Glalamsey amana kum oba se bi maame papa wona wa ha ho because enkosi hwe inti hwe se woti baabi a ye tu Glalamsey na ese na mo tu firi ho entro na wu na wotro na wu o nkwase wu obi a obeboa wo me ka kire wo ko chemical ase no a woto na insu na eba na wo de sabinom no ekum na wonim wasa kropon mesi moto mo wu awie na monim insu na mo no na ekum nketenkete na yade ne chi wanu ano eno mo nkae wona mo na tim na de ono ko tu Glalamsey ni de onam ho otu awie ko no krom na mo amoto mo na mo hunu amane ana mo soli ndina se mo mpre ye hwe na se de esi manso se soldiers for enitimamfo de asi ani se soldiers for mabi mu kwan akọ mu makọ Glalamsey omo so mo mpre no mo hwe de si ye etu atoto ye ewo ho te she no kwam Asante regional minister honorable Frank Amwako hene de asem dinam be ti sam na asem no puma sibla ko sisai de biasa e babo fro ebeka awie ne agya chiredi adai Ghana adai Monyune ye ho kakra monyune timamfo no kakra na ye bre Glalamsey nsuo na eku ye ene obi abofra koto na mo ayese pressure ona ene ya dia ho du ebeto mofra so ebeto mpanini so ene nai all the form of Glalamsey nti niema ye di ko enum chemicals ahodo e say asay nsuo asensase ewurewure mama ye say udwe ma chekora emo ene hentos e ho ayede na o ma we mu ye nti ndia ntos impo ine ase asase na say ye de Glalamsey ya hye no na ebe kakra no na ya na de ebe me ya ne se omo mpanifo de enka omo ya ye te ase no ye mom ne ehunu amane na omo de omo na edide enzi bia mka se hiafo bekoso ye hiafo ena sikafo bekoso ye sikafo monjine ye ho bi na mo ahwe omo ebe kakra no ye se maburu na niti o ye se MPP ni nditi se mo hwe a ye se maburu no aniti se ye maame no ne papa na sabi na tetifo no omo de no omo believe on one party a te se ne de maburu na niti Empire me bane say MPP NDC say two political parties yenyo mo from my ha say yentimete sa nenkema obimra independent candidate ni yen hwe de o mane beye na yanye sa two political parties om de adwumedi agro de bia MPP NDC omuni mo bia de bo Ghana fo de bia om ba om be dwuma fu hu bo hye om be hye enye no mudi so om ampanyi be de akunya e hye bo hye 120 days odi AI be tu Glalamsey ase ne kohwe river ankobra koda kohwe utwem kra na wra ho ene Glalamsey yetima Glalamsey a efie ne Glalamsey kokro ode mese kokro pon Priscilla bogo so Priscilla kwan meso minu mo se ko fa sa kwan ne so efuturo etoko a Glalamsey ho na Glalamsey akese wo ho na wo na wo to aduane adi so awro be ho ulis kan timi to aduane ni all because of Glalamsey ntino okko na ko to aduane wo be su adai ena mo ye sa adai te se o ma ne yentu anase enye dai o mo awe be ya mo nton na mo fo bia ne chefa ma no ade ye se oton kra bia akra sa adeka o man eka adokro ye wo fo magudie ye wo timba ye wo koko na sina ye ho kire ye kom amanfo amaso ko bobosia na US kra onia koko no na ho kire no adai ene ye sa adai munyune ye ho bi ate se modi bia ye munyune ye ho bi se modi bia eye munyune ye ho bi na ese de ya bremo de ekoso o man Ghana no se ya ansole maburu se ya ansole ankanya ye ho a se ya na ebeye ye hwe abre na DC wo opposition same jamfi di politician for ni e de kunya preko mo ye ho demonstration e Glalamsey mo ba ye de na mo ya fa ho enti abusuafo wo hwe de wo frempon boaten report ni mu a time ene Ghana ye nsuo nyina asai ya mama hu river Nkobra river Pra river Brem river Ofin the best Ramon Central for the Monfa, mo cameras, and call na Ghana for whom the ensue na ye.
And a Ghana Water Company krano egu because enura omotode a treaty ensuo no ehho ka akosoro more than 10 ukom ya nsuo ideda nipa no nsuo we ye ka cho say nipa no nsuo we ya wonyini. But I have been there with some of you and you know that people drink this water and omo no nsuo na yade wa bebre no munya. And yet President Akufo-Addo on found Omampenya be de cheba wo mi amfa ho sika bebrebe o manya na ba mu nyina no enso omo e wo so omo san so say yakwaye say yensuo kum nipa jeje small scale miners concessions e your maybe so a enko Omampenya Akufo-Addo wa resign that because he placed his presidency on the line for this fight. Inti na ye frame a ye see ani brain so janti aka mo be hu say ye ni nyina soja. Baby, your mind bo. These are serious issues. Ghana ni bia wutie bia enkase enyan emfa ho. And enkase politicians nyina ye pe ye nye pe. And this ya breso 500 excavators anyra. And this ya breso na river Nkobra and river pra na enti say. Bia na ye hu ni na ya ministers. Presidents in penny for ye Glalamsey ebi si Ghana bakose muda. Nti mayenye equalization bia na eno no embodi nipa bonefo mo wa ban we mu a omo ye Glalamsey ese yakwaye ene yensuo mo ma ye nsore na ye NDC for de ena mienu eda ye nimi ye ka ye ho abom me ne national organizer ne party mpanyufo ye the petition kwa akoma special prosecutor say Frimpong Boateng Glalamsey report yi e was all hwehwem na omo e was say wo chi omo animanim ya atoto o ma no e was say wo ye enya say wo no so na e was all resign because we are demanding justice and we are demanding action. And then people so omo so go demonstration o Glalamsey we and then people vote go press conference o Glalamsey e babia ye tu Glalamsey me busa me say na omo te so no na sa Glalamsey no omo hu ya na ba omo fra bem no omo say sa nso na say eye baby ye dam no akoso mo ho and people for kodina koye press conference e wo nsuo no ho say ye hwe de Glalamsey aye nsuo no enso no mo ti aban mu no omo ahu o ba mo fura aban mu no e no mo tim koye sa press conference no adenti na ye say basa amanyofo say ya bremo ye say ye no say Ghana o kan obi antimi nka because o kan ye ba be chew mo nchi ye so o memeka papa am o kumini de eye e chen say na medi boni achi na mawu o ka papa na wu a eye chen obedi boni achi no wu no so papa ene kum enya obone na obekata so na insuo e say onum de akoyem kran usuro so first no ka uko na insuo da na wo sabia no ma insuo gu ye motomo so wonum insuo enso ne kohwe ene piota kra ye de babon tene kra no onum kra na usuro adentia ye suro chemicals Glalamsey sense ase no Omampanyini yesere monyene ye ho bi wate de metima kan monyene ye ho bi sa monyene ye ho a ena be hu bra ye bre o manim ba sa monyene ye ho a mo hu bra ye bre Obusuafo 24/7 so subscribe, like, share, comment ma wona wonya bi hwe no ono so enya bi enhwe mediane Breto Nana Safo Edu Kantanka Makram.